siyakhulekela kucembe qala ngifuna thela zimbheke basele bakhafula bazondawana bithi umthindana ubeze lapho ngisalamanya ngabhosi sihlahla semdlebe lesingadlala inyawo mhlahla hlala inyawo siyobhamka amehlo lesinyawo sikhulekile hlula TV sikhulekile bheje ngegazi nendaba zakho ahlamba nendaba zakho bona ngibonisa siyakhulekela abafana bakadela umthakathi siyakhulekela sidubule echeni sikhulekela inhlahla sikhulekela abanenzani bakamafulwa yebani nami ngicembe sicela abadloveni bomabili siyakhulekela kumakhonya kanye abanye baba bakhonya kabili egameni lenhlahla sibikile siyashaya siyabethela dela umthakathi siyakhulekela hlula TV sikhulekela igameni lenhlahla cha salibonani bekunene mfundla ngibike ukuthi sengindlela bonke labantu angifuna ngibuye le ngaDisemba njengoba ukuthi sekuNovember ngisabheka le eCape Town nenye abantu indaba ngifuna ngokusebenza kodwa nawe nangabe use Cape Town noma use East London noma use Mthatha noma uphi lapho khona ungangifonela enombolweni yami lo yatiko ude uvule kudokotela akuthize lapha akuthiza khona uthole inhlahla ubusiseke igameni lenhlahla siyakhulekela laba ngatiko ngicela bangifisele indlela lenhle kulaba ngenamona labangifisa indlela nabe uva ngasikhona bekuthi hamba kahle dokotela ngako ngifake ngifakela kona thokoza momkhulu siyabonga indaba kade umthakathi siyabonga